Kwombeka kyombeko kya kanyinibiri ekiruho na Rugaatwa ya Bunyoro bwa hati cyahika musinge aha kashozi bwica mu rurembo rwa Hoima kandi abarukuzunanzibwa no mu rumogu nibagamba ngu nibetenga sente z'uri kuhingura biriyooni 1 n'ekicweka. Tula project ekitwa gitanika kirinkire kiroto tuwabeta muwaija kandi muwaija na amani mayingi okukira kukabantu nihira. Tukatandika na site clearance rundi kuyaho itaka, then twakora excavation rundi kulima nambali imitembo egenda kwikara twagimara nko mu rumogu mwe go kushaji ko mu rumogu kugenda mu misho urukure byo kusherera ubushaji cyo kigombe cya NRM omuri Bunyoro. Michael Ayeranga yaherezo y'ubushaji cibwe shaho cikumiza simenti nyakuteiremo amani okurora inti omurimo ogukwombeka ekitebe ekya Bunyoro and Toro region offices. So far kusima mulimo gosheneze watuhaire bushaho goze ne siringi emwe buziri zona zikozere kurungi kandi tukyabalaza tugenda kutandika kuimuka ebisika. First of all, I thank all the supporters who supported us in the fundraising which took place on 3rd September 2022. Remember, we were fundraising for a construction of Bunyoro Toro Muslim region headquarters. Enshuminche akaba mukoro go kurundana sente ogwakurirwe nganzi ihanga Robin na Banja kandi sente z'urkwingana miliyoni 200 nizo zarindinwe ahari biriyooni 2 ezirkwetengwa. Gasha kwa Ambrose n'wagaba katoto.